egijima kusolapha ke isikhukhune yena ke Ohizo insizwe yalapha ke ezweni lase-Nigeria ikhona ke la ayiqhamise khona la eNingizimu Afrika nathi khona ke manje ngaMashonisa Khartoum siwelele asamasele bathi nje hela yalosana udla igoli lakhe lesithathu lesizini yena ke uMashonisa Vincent Pule uOhizo uthi asidanse uthi uMashonisa ngikwazi ukudansa ngiqale lapha koloke ibhodlela bayisa ngapha ke lenkundla ladlula lapha ke kuNdaba uyalwela uPhutsane uthola lapha ke uMashonisa Mashonisa yadlala TV wadlala umtshini satellite ancho vele siyabe